Clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule January ni somni patni sang ni somni parukania Khawvel chanchin tharlang sar zualte ilo ngai thaliangu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Donald Trump Gaza strip boina chin felle ain rel bol zui dan tur ngai tu ta na board of peace asiam chu zomarem tia President Trump hian bota tel tur hian ram sang shroi tu te asoma atam zo ke ro chuan chan na an la pelova somjinga hian US thopuiram ni lo te po antela Russia President Vladimir Putin po asom telani Israel official te chuan amain Trama bot siam chu an soi sera Israel ruam manna siam nena in miloni in an soi maseni min khan Netanyahu office chuan exa thu chu siamin PM in bota til tura som na hi apom thu atar lang ta ani New Zealand Prime Minister Christopher Luxon chuan kumin November ni saria anram in thanpui nei ani don ti nimin khana puang press conference ania PM Luxon chuan New Zealand mi puiten an ramtana sarkar chaklengel hiat din thei turan thlang don ani atia airline executive lui kumsomnga pangami Luxon hi kumsak ni somnia MP atan thlanni in kumsak ni somni pakhata National Party shroi tu ania sangni somni le pathuma Prime Minister atan thlanani New Zealand ram in thanpui hi kumthum dana aninga ya chian nei ani thin National Party chuan party te now New Zealand First le SCT thopuin tangrual sarkar an siam mek masimi pui ngai dan lak sangsanga Labour Party kai sue tangrual pol te an din mun acha chhoviawa hewang hian in thanpui lom tura po anin beitok le tura ngai ani Japan ko chuan nimin khan anram Prime Minister lui Shinzo Abe kap hlum tu Tetsuya Yamagami chu damchung tang turin a shem kumsang ni somnia Shinzo Abe an nara khopuya election rally ani lain Yamagami hian silai na kapa Abe hi aliam tur lovin athiani Japan rama silai manga poi khoina a thlen khada wangin athil ti hian anram po athong leya apoi khoina thlen chungchanga hian mipui ngai dan sang atama midam takin ache dan rong tak andem lain then khat chuan en kol selen ani dan awanga hetiang hi thleng ni in an ngai bokani prosecutor te chuan Yamagami hi ache dan awang hian damchung lungin tan a phuti an soya heti lai hian defense team lam chuan sa khwain an chung ko ti chiat le ngong kal zelani ti in semna pek chungchanga ngai na thiamna dilin kumsom ni aya tamlo tan tir turin an ngen ve thung Yamagami nu hi unification charge a chil tu ni im an ko santana ain man na chata wangin an chung ko in sumlama an tlak chiat phani Yamagami hian unification charge le Abe in zomna nei dan te asriat nuwa Abe hi ahol he ani hewang hian poi khoina po hi a thlen pha ta nia ngai ani Yamagami nu hian an ko santan hian apasal thito life insurance baka an chung ko thil nei engemaw zat a tho to a athil ti hi yan maktadoi zaman vel ni in an soi unification charge si South Korea adin ni in kumsang khajakwa somruk chawa khan Japan rama hian an luta an ko san thil buat saya Abe baka Japana politician engemaw zat an telfo thin mase ko san mi te chu an thrau nun atan atul tia thilman to tak tak ko san tana leitir an ni thin heiba ka anin kol dan dang te point soi sela loa nikum march tha khan Tokyo ko chuan ko san pol ani na status chu alo ti top sak to ani US President Donald Trump chuan Iranian US ram throi tu athatani chuan Iran chu Khawvel atanga nuaibo wa avau Irana sarkar laka lungoi lo nalan tiran norhoi hotte US in athloba wangin rampani te hi anin vau du na sale ram throi tu te chu beile tha an ni chuan indona lian tak chok chua anin vau du na ni tholeni khan Iran General Abul Fazil Sekarchi chuan anrama norhoi hotte security force ten an beile da wanga mi engemaw zat thina thleng wangin Iran ho tu luber Ayatollah Ali Khamenei vau ani chungchanga an shroi tu hi be ani chuan an ngoi mai don lo ti asoya Khamenei be tu chu anen liam don lova an ram chu mele ka ta chantirin hun him lai reng om lawang ti in awani hemin hu hian Trump chuan Iran hi vaulet vele in kai shwena fel tak anei to US shroi tu chunga engthil po athleng ani chuan Iran chu Khawvel atangin an nuaibo don ani ati ve bok
human rights group te chuan Iran a norhoi hotna in nor buaina thlenga thi hi mi sangli chuang an tling to tian soi ma se sarkarin internet lama khwa khirna asiama wangin thiza dikta hi soi chian ala har sa thule information an don then khata chuan media lam chut ain thiza thi an tam hle jok nia an soi thu an tar langani nikum December thatop lam khan Iran khopui terana dorkai then khatin thilman sang zele an rampoi salhutna thlaniama wanga lungoi lo na an lan tira hemin hu hian nor hi khopui sang sanga adar zuani nor hoi hotte hian an ram ho tuluber hameini le sarkar laka lungoi lo na an lan tir chunjom zela nor hoi hotte le security force te in nor buaina mi ing maza tan thia liam tuar tam tak anom bokani Khawvel nga even South Korea le Iran clear lokila North Korea laka himtum South Korea South Korean ralthuam history missile lianber Hyunmoo 5 ballistic missile chu North Korea ti thainan deploy anita Hyunmoo ti hi marlam wansang veng tu ti nani North Korea laka inven na ani zia entir South Korea hian missile zatam tak deploy tharatuma Hyunmoo 5 hi engzat nge deploy don riat anilo South Korean Defense Minister An Gu Bek chuan nikum October khan missile hi tam tham tak siam chu atumani thu alo soi to ngei maya alen turu zia kan mitha thiam theinan nikuma US in Iranian nuclear mun ma abeina GBU 57 MOP bunker buster bom nen khai khinila GBU 57 MOP hi ton som pali vela ritni in meter som ni point panga vela seyani alai taka hol tlang diameter in meter 0.8 vela nia warhead kg sang ni zaruk vel apai lei nuai meter som ruk vel aver theibok Hyunmoo 5 ero ton som thum le paruk vel loi ani meter som panga tanga som ni vela sei ni in a diameter hi meter khat point paruk vel z ani boka warhead kg sang sari zasari som pakhat vela pai then khat phei chuan kg sang re ta tanga sang kwan in an soi lei nuai meter za vela thu ka ver theiani kimale anau te hian lei nuai meter za atanga za somnga vela thu ka bunker command and control nodes le ralthuam le thil dang da thatna an nga leya hriatania chumi hreram chuan he ultra high power Hyunmoo 5 hi design ani our head za somria thi chu target sak vertlang vek thei thir thami manga siam penetrator casing ni in puak thei thil za somni vela pai apur tu transporter reactor launcher hian exil pakwale tayar som pariat amangani bunker buster ang thlapa thuam ani in kem zathuma tanga zaruk vel aka pha ngai ani our head ridlutuk wangin kap thuilo ma se North Korea aka phak chuan atok anti warhead jang de man chuan kem sang thuma tanga sanga zanga vel aka phathei thowa ngai ani target atanga meter li bial aya hla hlaluwa tlatura duan ni in solid fuel system amanga heti khoparit chung hian match som chuangin ala thlok thei mole kimatan chanchin lomom lo ani top mai mase ki mahian ICBM kilometer sing khale sanga vel z ka pha nuclear pai thei bok wasong 17 ani ve thotlat mai ani len berni in apurtu TEL hian tayar somni panni amangani South Korea hian North Korea nuclear attack laka inven na emo loma chon dan tur duan lok 3 axis operational plan emo decapitation anti chu ani sa thlapa Korean strategic command in ain kol melma be na chanlet na nilo melma ten an be mai hlau na wanga melma teral thuam hun pui wa be thu thi preemptive strike antia North Korea rama hetiang wati tura in ring reng te mo in rin reng na chu kill chain antiani Korean air and missile defense omlea North Korean hovin missile drone fighter an lo thlo huna loman le ka chiat chuan hna ani lo in ven na ani chu Korea massive punishment retaliation program emo overwhelming response anti bokhi tu naidewa anduan tharani anni hi North Korean missile a lo be thutuna North Korea no tho ka zat aya tam fe ka ble turanni North Korean try tu poimo tele anmun poimo te chu an targetang achunga kan soi Hyunmoo 5 po atu huna mang thei turanni Sibri tarlan danin Kim Jong Un a hian nuclear warhead somnga vel akol meka tunma aya chak fe zokin
nuclear le apur tu missile lama atlan me kani US in Iran abe donem kilometer sing khat chuang ka pha ICBM Iran sarkar en kol media Tasnim News Agency chuan ICBM kilometer sing khat bor ka pha antes ni in an tarlang achunga kan soi South Korean bunker buster missile ang devin monster weapon anti-ve kumsang ni som pani adai to khan Israeli masat te chuan Iran hi ICBM kilometer sing khat chuang ka pha siam tumna ani thu an lo soi to a thleng dik tamai em ni le khoram sahir em missile emo an lo soi fo thin sahab 6 be chana an siam ani rinani hybrid solid liquid propulsion aman rin ani bok pakhat man hi dollar million so matanga somni vel ni tura chu ni in warhead kg zanga tanga sangkhat apai thei tura ngai ani KM sanga chuangka phachin message hi chu kum tam tak test fe angai thina Iran hian alo test lo tling reng nge ain soibon mai jok ti hi zo na om me kani nakina ching zokin kan na hriat be seila Middle East bela US operation hi US Central Command CENTCOM noya oma January ni som priata khan F-15E Strike Eagle fighter som pani te chu Suffolk UKRAF laken heit base atangin Middle East an tholu tirani Jordan Rama Muafa Salti Air Base a deploy anni rinani heti hian RAF laken het atangin F-15 fighter som pariat Middle East a tir anita F-15 dang paruk chu RAF laken het a ron then bel lein Middle East a bok tir le anni arinom Jordan a hian a om sa tenen F-15 fighter som thum panga vel anom tura ngai ani F-15E hi Middle East a US in hana ber fighter jet ani A-10 Thunderbolt 2 attack aircraft po hi Maniloka Syria a IC so mun poimo be nan aman kha ani atul chun Iran a man thei ani bokang thona tui thun tu thona lian KC-135 state to tanker thok po mu ani nuala C-17 Globemaster 3 cargo thona lian thok po atam tial mai AWACS thona E-3G Sentry Aero deploy alani lowani aircraft carrier USS Abraham Lincoln le achui shwelong te point South China Sea atangin Strait of Malacca le Singapore kaltangin Bay of Bengal an pana hetatang hian Middle East an lu rinani signal thon chuana transponder an off awangin an kalna chiang taka hria ta har US che dan tur hria dan thatak chu an long che vel chui hi ani an ti thin po azom thei chi ri lo helong a hian fighter la F-35C te F-18 Super Hornet tele EA-18G Growler te anom ferfur mai Middle East a US hian counter drone system trajet electronic advanced ground launcher system po ada sa to a EOIR camera pai thlapin Italian company ro pui Leonardo Siam RPS-40 multi-mission hemispheric radar amanga a laser guide 70mm rocket manghian kem som vel aka phani Middle East na ya US hian M1 Abrams tengle M2 Bradley fighting vehicle tepo aphur chak maya mase Iran be na tur anni emsiat ani sri lawani Iranian sipai pa ngai le sakho sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te aneya sipai pa ngai a hian army noi thum le singa vel Navy sing khatsang riat vel Air Force sing thum sang sari vel le Air Defense Force a sing khatsanga vel anom IRGC hi Iran in nga na berani Ground Force noi khale singa Navy sing ni chuang Aerospace Force sing khatsanga Basis Paramilitary Force hi noi ru ka tanga noi kwale ko mai thei tam tak an nei ani Basis te hian hi an pathian tan tia in pe an nia ramchung boina chin fel chu an na ber ni in mani protest apo khan an cherong le IRGC noya sipai thabi Quds Force te hi Iran IOR ram danga che ber thin an ni Hezbollah Hamas Houthi te ba ka Bahrain Iraq le Syria bela Muslim helpol tam tak thlop tu an ni Special Force dang Valiya Amir te hi an Supreme Leader veng tu an nia sing khat sang ni chuang an ni Iranian Foreign Policy hi an Supreme Leader le IRGC te control ani ber IRGC hi economy thil danga le sado fit manga China rama oil thon chu athlengin anin rol vekani
an supreme leader ne na directin an in reporta an in kara department dang omlo an president point IRGC a thu ani lo supreme leader kut ke ber an nia wangin dan chunga leng an ni deuh ber Iranian foreign minister Abbas Arachi chuan US in min bele ani chuan kan sipai te hian kan nei zong manga changle turin team na ei an nei lawang hei hi in vauna ni lawin thil tak veteran le diplomat kani na anga ka soi turnin ka sia indo na hi ka huwa ati ani soizomin theito pa indo na thlen chuan arongin akang zau hle don Israel a thlop tu te du tu samang ngot ani lawang Khawvel puma nu nau pui sei lo te point an tuar vekang ati bokani South Korean President Lee Jae-myung a chuan North Korea in nuclear anei lo chu du tu sam ni ma se ataka a thlen ngai arin lo thule tunaya North Korea hian kumtin nuclear ralthuam somni vel siam na khop uranium a song bol thu a soi Kim Jong Un a farnu thil ti thei tak Kim Yo Jong I point South Korea ne na in rem na chance om lo shim thu a soya South Thovin in biang na nei an du na chu an be se san ma thu a soya ni kumsang ni somni patuma khan North Korean ho anin sum deuh lo chuan nuclear po an la nei ve mai ala trul arin thu khati laya South Korean President Yoon Suk Yeol khan alo soi to ani Netanyahu point Iran in Israel abe vai chuan an la mu ngai lo force na lu tuka chan let an ni tur thu puang taboka Ukraine Russia Greenland Venezuela Europe baka khingram te ki buai hloi theireng an ya wangin Khawvelin lau thong rutakin a thlir me kani India le Rafale fighter jet nei thatber Indian chuan tum khat nan kum sang ni som paruka khan Rafale fighter jet som thum le paruk Indian Air Force te manata na leya Ambala Punjab Air Base ale Hasimara Air Base West Bengal ate da anni Rafale fighter jet hi 4.5 generation a ngai ani bera chen khat chuan 4.5 plus generation te po antibok tundin muna India fighter jet changkang le thaberani France hian ram pariat India Egypt Qatar Indonesia Serbia UAE Croatia le Greece te hena Rafale jet hi a thal to ani tun kum ebila India chuan navy te man atan big Rafale marine somni le paruk le harem tilea hengzinga somni panni hi single seat ni in adang pali te chu twin seat ani yang ro khol naum lo chuan kumsang ni somni pariat atanga somni pakwa tangin France hian ron deliver tranin kumsang ni somthum atanga sangni somthum pathuma avain India chuan adong kimang Rafale MT hi Indian aircraft carrier longlian INS Vikrana le INS Vikramaditya ateda tumania Rafale M pakhat man hi India poisain cheng vaibel che sangni le zathum chuang layani France hian pilot training baka kumsom chung India hi atul dana zirin apuidon bokani Rafale M hian air to air missile chitni mature le mika apaya air to surface missile exocet AM39 le scap te apai bok exocet AM39 hi longka na bi kani bom mit nei hammer le pefway ala pai chu boka pefway hi laser guided bomani Rafale M hi longlian aircraft carrier atanga thlok chuak tura duan ani awangin Rafale jet pa ngai a in adang lam dewa aruanga manghe jokin ari jok hlekbok tunaya Rafale CM2 Dassault Aviation le India Company Tata Advanced System Limited te chuan thodun na thuthung ziakim TASL hian Hyderabad ta Rafale fighter jet body an siam donani France rampona Rafale fuselage siam nam saber le omchun ani don bok kumsang ni somni pariat vela an siam chu atran thei be sei ani India gin na ngin anhoya tarlan India ku chuak ralthuam te chu France chuan Rafale India nei sa le alei thar Rafale M a te pai ti rem ti ani Astra MK1 hei hi boru ka thlok fighter jet missile emo drone mita mu phak lawa thlok ka na beyond visual range air to air missile ania kg za somnga le pali vela ritania metar thum point paruk vela sei ni in kilometer za som vela ka pha puak thei thil kg som panga vela pai bok match 4.5 relate li point panga vela chakin a thlok theya pakhat hi cheng bible success sari atanga riat man velani
French Michel Rafael in apaisa mature Michel hi cheng viable chi somni panga man borvel ni in kem za som nga chuang aka phani Astra MK1 hi mature utluk deuh tho ni ve tho si man tlom jok si ani pialama ram dang ralthuama in khat lutuk lo tura India malak na ni in Indian fighter jet dang Tejas MK1A ale Su-30 MKI ate pai tir to ania MiG-29 ki ate po pai tir tum le me kani Smart Anti-Airfield Weapon SAAW an thlang na zone atanga target lama bathok wangwang theiji glide bom ania hun him chin atanga kap chuakin target lama bathok wangwang mai don ani hei wang hian thla angreng pahni ania thlona tum hun bula om radar station bunker le runway te den nan bi ka duan ani keji za somni panga vela rit ni in kilometer za vela ka phabok amol mangjonga soi chuan bom memo meshal mit nei ani bere meter khat point pariat vela sei ania warhead keji somriat vela pai relate ni point panga vela chakina thlok the ani rudram 1 anti-radiation missile next generation anti-radiation missile antiboka rudram 1 hi India kut chuak anti-radiation missile masaberani kem za tanga za somnga vel aka pha melma te in biak po na te radar te le air defense system te ti chiat nana duanani meter nga point panga vela sei ni in kg za ruk vela rit ani bok warhead kg somnga le panga vela paya kem za tanga jani somnga vela ka phani INS GPS le passive homing head thiamna manga thuam ni in atum athel mo hle Indian Rafale source code adu fighter jet te hi anina taka chuan computer thlok thei an ni bera artificial intelligence ne na anan thuam chho hu phei chuan an changkang le zual ta hle mai computer thiamna mangin fighter jet omdan tur chu duan sa thlapania chu a source code chuani source code chu fighter jet thlok burber kan ti theyang Rafale jet pi ka hian a source code hi modular data processing unit anti India chu achunga kan soi ralthuam ba ka khian India ku chuak tho utam eisa radar te sensor te le electronic warfare suite te po Rafale man thei adua hemi ti thei tur hian friends ne na voi tam tak Rafale source code adil to ala lo cham zel ri ani a source code khoi dang lam thei na emo thiam na tel lo chuan India hian ama thuin Rafale hi ralthuam te a pai tir ngot thei lawani achunga kan soi ralthuam te pai tir tur po khian French mithiam Dassault aviation atangin andron kalang Indian hena Rafale source code French in apek phallo chan pakhat chu French hian India hena Rafale source code du duwa ti danglam theina full access apek chuan Rafale leive tu ram dang te hian an deal ve subsuban hlawani heba ka hian French ho hian an thian tha te po ni se an fighter jet chuan vor source code pek chu ahim lo theya an ngai bokani Operation Sindura Rafale ka thla kaniem French Air Force ho tu pa ber General Jerome Belangar chuan Operation Sindura khan avoi khatnan India Rafale jet ka thla kani ngei thua soi tlat mai Paris a briefing aneina Jerome hian India chuan Mirage 2000 Sukhoi Su-30 MKI le Rafale te achan ngei thu intelligence sang atanga hriat ani thua soi French media te ma nge hei hi Rafale ka thla kani jum khatna ni thu te ha soi boka India ro chuan General Belangar thu soi chan na emo soi fian emo engma ala nei lo thung Rafale siam tu Dassault aviation ho tu pa Eric Trappier port ron tong chuak ve in Pakistan ka thlak ni lovin meter sing khale sang ni vel lai sang a thlo khan Rafale high altitude system te hi chu a fela chu wang jok chu ani thu ron soi ve ani Pakistan ho phei chuan Rafale pathum Su-30 MK pakhat le MiG-29 pakhat kap thlangin anin soi ani kha tun na India sipai ho tu sang te thu soi atang po in India hian Operation Sindura khan fighter jet a lo nge ni in arin theya azat fakle engzat te ber nge tiero chiang taka hriat har viau mai Israel khonin dona wanga anramin atorna sang tele Israel che dan dik tak report khuarem ti baklova media lam mi te a khwa khir hle hetiang deuh hlek hian India pon thu dik tak hi puang du big lo ni in alang chandang sang ero aom ti kan thiam thawome ramdang te an hlau thong deuh
Rafale fighter jet leive tu ram dang te po India Rafale jet ka thla ka ni thu French Air Force ho du pa in asoi ta mai hian a bar kha in a thilau thonglom viawa Rafale leive dang Qatar Egypt UAE le Indonesia ti chuan BVR Michelle laka ahim theinan Rafale jet chu ti changkan bel cha turin Dassault Aviation hi an Norway hal bokani China la chuan Rafale fighter jet Dassault Aviation in anshal tlem theinan emo anshal theilo nan ram sang sanga Chinese embassy te mangtangka in ma ala ti French intelligence ten an reporta Indonesian Rafale jet label atumna po China chuan thul turin alo thlem ni in Associated Press chuan a report ani Operation Sindur lai khan Pakistan in Rafale ka thlakna Michelle nian soi China siam PL-15E ke thiam le puak chi alova atharang de thoa leya tlate an charnol ani kha US Japan South Korea New Zealand Canada Taiwan le France te chuan zirchian chakin India andora India le Japan chu thok dunin PL-15E Michelle hi an zirchiang meka heiba ka hian India chuan PL-15E Michelle apa a pat poimol lom de vek pakhat chu a thian tharam pakhat hena zirchian atana peya khoiram nge tarlan ani lo thungani PL-15E zirchian du tu ramzinga khian France khi India thian thaber chuani mai mela France hian PL-15E technology hi zirchiangin achunga kan soiram pali tenor nang khian he Michelle le aya changkang laka him thei tu Rafale jet changkang zok anlaron siam chua kangem tuna Rafale jet ho hi an upgrade angem ti depo zona omve theianiang hunin shilro se tunlai Khawvel in dona chu boruaka ani de uzel to ti kan cheveka tundin hmuna Asia le Pacific borvel hi Khawvela fighter jet market than chakna ber ani me kani hei hian tunlai in dona boruaka ro rel apoi mo zia atilang kan ti theo me